La palat si benai menta. Uwei ni kideu pau khmat jong ni jela Meghalaya, ula klat kan san no na kani ke perthei, ubalong ru nong pang uban ningkong ha kani ke jela uban klat no na ka knyang jingpang COVID-19. Lat no na ki bahayeng hasem bat ki paralok ki baye jan le asi ki babun ki sedang ban klet no ya uni orang ba. Om la klem de pertu ya ki kam krau ki ba Dr John Sailo ula le na ka bentak imlang salang ha ka ba Synniang ba ulan no ula long sisa ka Jingkyrto ka jelahi berakowe. Ka kunhun PCN ha ka ni ka tayo kalangam kambnya halor ka jingim ka jong o tungin ni mentai ka ni ka kubor. Ya Dr John L Sailo Ryntathiang laka ka shpau tarik ubnai risau ka Synniang syajar kendai spa san puai. Bad ude ukon prang sngi neki arut ki kon je kong diki Ryntathiang bad Captain LR Sailo ubala klat no bad ipara kan thai jong u ide kong J Sailo Ryntathiang. U Dr Sailo yo ubala jutip neki babon. Ula pendap ek Jingpyrto School naga St Anthony's School. Ula pendap ek MBBS naga Assam Medical College na Dibrugarh jong jala Assam ha Synniang syajar kendai spa nyopun Riau bad ek MD naga All India Institute of Medical Sciences AIMS New Delhi ha Synniang syajar kendai spa prapuhun Riau. Ha ka day bat i Dr Sailo ha ka day bat i bat nga nga itu ithau i nadu ki 80s nadu ki early 80s kum u doktor u sumari mai tama nadu ki por ngarang lagi kelas ki belakam ha jerong kendai kelas 9 kelas 10 ni kum tu dia Jingkynmaw bang ajulet lang bi email ban senrani i syati syeng ju i Dr Sailo ha kata por idang page bri ha yeng ngata kan mau di kamera idani berenda khmat bat du song tu dia tu por idang khamduna ki nong pang ti yang yo por sibun banyak pelut pi banyak song wat lan gede nong pang ru ne ka jing itu ithau lai itu ithau ha bat lai jan ma Haba pai sya jing im jong u ula syong kurem ha kalai putrek ubnai jeleu ka Synniang syajar kendai spa nyo pufra bat ka achula Sailo bat ublei ula kerkhui kini kelong yeng da saungut ki khon ba kenthop ya arngut ki khon kenthai bat arngut ki khon shenrang hadian bu ula pendep ek Jingpyrto kum doktor ula rungkam nengkong ke skol ba North Eastern Hill University Shillong kum medical officer bat ula trei hang ne haduk ka Synniang syajar kendai spa kendai puwe bat hakini ki Synniang ula long ru visiting doctor jong ke Dr H Gordon Roberts Hospital Shillong ha Synniang syajar kendai spa kendai puar ula sedang la ke jong ke klinik Sumar Nongpang ka ba ula ai kerteng ka Bethany Medical Center ha Nongrim Hills Shillong bad ha ke jong ke por uju Sumar Nongpang ru ha ke Woodland Hospital Shillong tat haduk ke Synniang arajar ar kumu doktor ulong u doktor u basta ma u shempang yala ke jong ke kam but uba IT met bat mensim naga menta ki Nongpang hem da pet Synniang khmat ya uba he uba rit uba duk uba ruspa uba long hakanu kanu ke jinglong uba wan kanu ke tenrai jong ke jinglong ke jong ubriu ulang ubriu uba kumuta ulang doktor uba kumuta bat kata hi kala penyo hi ya kata ke jing so i ke jing so jan ke jing syania jong ki briu bat ki Nongpang bat de lemba kata ke jing long ke jong i ke jing ai tilut ke jong i ya ke kam na ke benta ki Nongpang kebala pelong i u doktor u hamlong special u doktor u ki briu ki sojan u ki briu ki so i bat u ki briu ki kloi ban lek bat im ju kerna ban pej yano ru hakanu kanu kapor ke bapi dan kami haka jing ya kendu ke jongi haka jing ya trekam te ilong wei na kibreu kiba suk bahaban besuk bahaban ya kendu te besuk ban ya kren besuk bahaban ya long perlok idong Sailo em breu balong kenyang skurit ju i besngurit haduk kata-kata bat pitang sya kendu haka sin benengkong mapia kendu pila long pimdan genu di jingsngo te pimdan genu jingsngo kumnu repi sup ban ya kren badi de berohat ki brio kat ki bai kendo ipi asngo hiki dan menu ban kren da kumwei Dr Sailo dang bin kren ye i ba ilong ubru bah
kata kamen sim dur jong i barok ki brio kat ki bagi kenduk ki keren nai kata kamen sim dur jong Dr Sailo dia ingin ong ayu halor kata tang kata hi dia mentah kini ki kindiat singi ha ya ba kumengin ong haga jing sngo jong i ki brio sngo ba kajing lek bam dai por ju i handai kam dai kajing lek bam dai por uble udan la por ya ki barok kiri ki punya bestar jong ble dia hadien bai la lai no kum ni hakini gi kandiat singi kandiat tayo bai la lai no habang kidan ki brio ki ba keren tang sya kata paki sngo benut palat kajing bah jong i kajing sup bani ban keren kajing snotenat ban sim dawai banwan sim dawai na i bat bikin num nang shup ban lei chui da kikli shanu padangin lei la dingim ba im dan chudot Sailo kum ni kata hingat harga ka keren shibon shpang kajing long ji kum ubrio bat kum Dr Hero ban kham panjana shu ekjing shakri ki pat ba ki bapang basitom hagasnam arhajar ula sang ke Bethany Hospital Chilong ka badan khandai pusau jingthia bat kentio kerdan padaka shakashispa anyo pusan jingthia hagasnam arhajar katwei nalor ke hospital Chilong ula penyar ru ya kam shakri para brio wat ka distrik ribhoi da ka bapenmi ya ka Bethany Hospital Outreach ka bashispa jingthia hanong po hagasnam arhajar katsau bat ki artli ki OPD ne ki outpatient department ha Synniang bat ha bernihat hagasnam arhajar kat nyong Tih kabedai bakani ke kam ngi bakalanang ya sahprat nak wei ke po nak wei ke snem bakadai da kajing traisitam bakajing IT lut ke jong i nak benta kajing sakri pai pa nak benta ban ai kajing sakri ya ki breu hakaliang jong kajing sitom ke jong ki bat imhun ban su yo tang hang ni po Shillong ngi baga Bethany kalanang roi kalanang he nak wei ke pol su wei ke por bat kajing bun kam jung i kalanang kraw nreim hun bansu kut no tang hne po Shillong tumtai la lek ban seng pat ya ka the ke Bethany Hospital Outreach ke bangi khot apo nong po ban ngi i nai jing stang i barit hang the po nong po ka the ke nong po Outreach ru kalanang kraw kalanang he na koi ke por sa koi ke por bat iyo ru yi brio ki doktor, ki nong tre, ki nong erap, ki biadon keju, kejingmut bat i. Nah kini kejaka sumar nong pang ki baula seng. Kelalong kejing erap om tang ki nong pang. Nrei kelalong ru kejing kerkui ki babon. Namar ki baterai kini kejaka sumar Shillong bat ribhoi kim duna ya ka hendrus pangut. Di ngakum ka staff nurse jong ke Bethany Hospital. Malak tre la kum ba shi post nem. Di ningkong bangi kenduk ke di isa hina duk bang ngawan hang ni po hospital. Di naduk kesin ke baningkong bangi kenduk isa ni isi saya kejing sngorit kejing lerit ke jong i idap de kejing i ya ki staff barok hi. Di habangi approach ya i man lagi por hakil halol kinu kejing ru tilong ibakloi banyarap ban solve ki problem jangi haman kinu kijing e ledu mangitre hakini hospital ngai lade ngasngong shisaba kalongkum kayeng the next family mo kumangiong habangi don hakajing tre tingi ngai lade ngashem shisaba isa ilongkum ipa jong kayeng. I have been working in this hospital for the last 16 years, and Dr. Sailo was not only my employer, but he was, more of a father figure and a mentor. Not only for me, for every single patient who has come to Bethany Hospital, he has been a mentor, and he has been the person who heals, all our patients who come to our hospital. I think as we step, into patient care after Dr. Sailo is no more, we are trying to step into very big shoes. We are trying to fit into somebody's shoes we can't compare ourselves to, and it'll be very difficult for us to step into his shoes and give out the treatment that he has been giving to his patients for all these years. But we'll try our best and to fulfill his dreams and his wishes. Haki jingkren bat i haki ni ki kendiat benai ki balalai. Mencem snem.
ila pen sngau susu hangai ye kita ki jing angnut ki jong i ye ki jing thmu ki jong i ye ki baham khrau susu ki bale si nganum la ban batai lut hang ni menta ndre le phliu jumut bat i bat le kran bat i sepang kita ki jing thmu ki jong i ban sedang susu ye ki kam ki baham he ki ban lang khampen bah susu ye ki jing sakri ya ki nong pang ti ndre aga jingalam ke bestar ke jong ulai de si haga rata ke jong i haga jingim ke jong i im simlala ban yo ban pendep kita ke bi thmu ndre ngai bagi singi ki por ki bandang wan ini i bagi kita ki nong peteng kila ban pun urlong i kita ki jing angnot ki jong i man sakri ye ki para nong pang kini ki jaka sumar khamtam ka Bethany Hospital Shillong bat ka Bethany Hospital Outreach Hanongpo kila ai ka jing sakri ka bajanai ha ka bala sakhi ye ka jing be ki pat ba Henry ka khalai terek umna yayong menta ka snam arajar arpho kala pen kala khongpong lot baro haba uknyang jingpang COVID-19 ulayo bandrung hau Dr John Sailo Ryntathiang rengkat ki bahayeng jong u kabala poi ru sudu upot ba ka sarkar kala ban khang kherdep no shwa shipor ya ka Bethany Hospital Shillong hadin arsngi kata ha ka step jong ka khatsan terek uni hujo ubna yayong ha ka por ar saupusan men step u Dr Sailo ula khla no na ka ne ka prathai Kalong shisha ka jingdu ka ba kraw hadu kata-kata nama ba kum bangoong nungkong ba kini kala long kum ka next family ka jaka ka bangi tre ti ba isar ibalong kum ipa jang kayeng ti ring so ba ngidu shisha ya uta ya ita ipa hapadeng jangi tingi sngo ngim sngo la mudur hadu bakalong hadu kan ni bat ka jingklat no jang iru bakala long sendet bun nangiru ngimyo banyak kenduk syui ti kala long shisha ke jingdu ka bakrau mi so si hadu kata-kata ti ndai nga so thu ba ka de ke jing penya jong ublei ke poro ye ke jing shim noi ya i ti ke de shisha ke jing penya jong ublei ke poro ba ila do no kendit kumni ya ke jing em jong i ti ndai nga nget scam ru ba ya kini ke jingdu no jong iru ublei hi udan la ka jong ka plan ba on kershan yangi nagni sakmat Dr. Sailo has been a visionary, not only starting Bethany Hospital Shillong, but he has also opened a hospital in Nongpo to look after the people there. He has also opened 2 outreach centers, one in Burneyhat and one in Synniang. This vision is very difficult to replicate. He has been a visionary, and we do not know, if we are capable of, going with that vision, whatever vision he had, but we'll try to fulfill it. Definitely, because of his vision, people in far-flung areas have got modern medical care, and which we might feel the loss of Dr. Sailo will become a loss for the people of the state. Pi wei po wei ubriu ulong uper wei po wei ubriu udan la ka jong ka jing no Synniang haga jing im but kumta mla dan le liru ban mi bujli manu menuru ha jika jong nuru i Dr Sailo kum u doktor ila ai ka jing no Synniang ka pakraw hadu kata-kata ka state ka jangi ilong ubriu boyo i jingai but ke jingi i jingai jingi ngiyo i hak jing seng i kene hospital mensyua kene hospital kebaret kai ke building setai kebarim hadian shi pos nem na ke building kebarim ben mi kene hospital ke he ke betmai ke kene but tang kata i dan ke jingi i jingai ke ba bekham yo i kat te i seng sek tu ke hospital Nongpo ke Bethany Hospital Outreach Nongpo ke belong ke jing kerku ya ke tu ke than ri bhoi brok wei tang kata i perkhat i ubeduk ubesuk i perkhat i ukup Synniang usam Synniang
but I smooth ho ya kajing ke jong kibriu te wala ka dan hospital nong po hande idang kwa ban pensuk syuk ya ka thanri boy I play ketu ke Bethany OPD bat laboratory home sning te kedan kejuk kerukam kedan roh bernihat ke ba penlongi kibriu ke ba haba kistom tang bulumala kin lek tang ha ketu hospital tu la dan I doktor ba pe yang tu la da kidan kinu ki test ki ba kenan kaman le kila le lupa nak tu hospital but kiswan ra pedesya nong po te ha kejuk kerukam no sning kita kilong ke jingi I jingai jing Dr Sailo de idang don shibun ki jingmut jingperkat ikumno benang kapen baju syu ikor kom trekam jongka hospital de ka jingdo ko long ta ke long tang na kini ki baila depan le ru kala long ka jingger hu bakrau ngatip begidang don ki project ka jingmut jingperkat ikumno benang pen baju syu ikini ki out ikini ki badan home sning de ka badan haberni idang mut syu sakwi ki jaka kata kalau gajing duk bakrau itu ki beri badan itu kita bakila duk no yo beri bukum uni berkat nak bentar ki beduk besuk berkat nam tak bit ke biang ke kuat ke kia jo ki beri Gajing duk kalau keba ngimla ban batai mentah-mentah nama hadu mentah lu kadang long tanggung gajing pok sniu iki bubun bat yang ai ro simet gajing duk yang ai simet ulong kum umen jonga Kajing duk ya kajing kesem, bolong kumuta mentor, nong yalam, nong penyat, nong aibor, nong ai mensim. Bat kajing duk hamtam kalong iki nongpang. Kinongpang simet. Mengikiran sepang kinongpang, mengikiran kelum gum kestit ibu koi, bat simet. Let's say kiba bon lagi nongpang. Kiba kata ka jingye dei bat kam dei su tang kumunong pang baru doktor dei kala ejan hadu kata mo kibla ban ong ka tin nong wei ki ong confidente bila ban ni phliu jumut ban ya selok om su tang kumu doktor dei kum uparlok ya kiba kum kita lelei ka jingdu kalong ka bakrau do kata nang ta ya ke Shillong hibar kawai ya ke district ke jungi but ya ke state hibar kawai but let's see sabar jong ke state tu namar ke nam ke buram bat ki kam ki ba ilale kam kut tang ni ke po ke state jungi ndai ke Synniang saki pai parti state kam tam ha ke ni ke jela ki ba sate lami i jong ke ri ke jungi ti nama kata ke jingdu kolong ki bubun menta ke benengkong ya ke yin ke sem Yaki nongpang simet bat kelum kum kejela hibar koi ingila do yo breu ubadon kejingi I jengai ubadon ke mensi mantrai ubadon ke jengai tilut bat ubadon kata ke jingla ke capacity bantrai ke kam bat banno Synniang seke imlang ke salang hamtam hakabai dei berkakoi ke kia Hadian cibnai tambah ke sorkar kalahap ban kang terhadap no ke Bethany Hospital Shillong. Bat hadian bagi bahayang bahasem bat ki wede ki bejan bat kene ke longyeng ki balangat ukunyang jingpang COVID-19 kila kot no na kene ke jingpang. Ke sorkar kala menjur ban ajing bet ban play biang no ya ke Bethany Hospital Shillong. Hasuwa ban play latun ko janai bahaya kene ke hospital. Naruk ki kamera tiak nongpang ki kamera jeng ki doktor ki nurse bat barok hi ki kamera kumjuk syaphalau bat barok ki kendong kencrot jong kene ke hospital. Bat haka ar pulai terik mentau benai jemang ar hajar arpau laple yaka. Bat kene ke hospital kal sedang terekam biang kumbak lalong haki por ki belale. Thì là sedang ke jengpun khut men ka khat nyot tarik mentau banai ket kum ki guidelines jong ka NCDC ka badai jong ka Ministry of Health and Family Welfare napo nong ba Delhi dia kesengi ke benengkong ki staff ki poine kuntu shpa buje dia ki la pong ki PPE but ki la prepare ka solution ka bengong Lysol ka badai 7% Lysol solution Dia kini kesengi ni sedang spray ke hospital baru kawai nadu ki kendro ki madan kesat ki jaga bar kha jong ka hospital lain no kini ki machine kum ka CT scan bat MRI ti ni shunyat ki da ka solution
Kemudian yang kedua ngi ke hospital baru Shimet bahkan Ryntathiang ke chemicals akas sengi ke berbuat ngi prepare lajaki solution ke kedai ka 1% sodium hypochlorite ke bar ke ngi ong ke alcohol based solution bat ke detergent bat ke sabun ti hakani ke sengi ke bar ngi penkuat ngi buat yaki step ban sanitize ke hospital kat kum ki guidelines bel apathan apa health department du. And I think most important thing we should remember from all of this is that we don't need to fear. We are all, a lot of people think that this is something like a stigma that is there in our minds. I would like to tell the people, I would like to tell the patients, the people who are regular to Bethany that there's nothing to fear. And now I think we should move on. Life has to go on. And I think Bethany is starting today. So I wish them the very best. And I'm sure that after all these challenges and after all these difficult times, the Bethany family, in terms of all the doctors, the nurses, the ward, the attendants, I think all have come out stronger, and I wish them the very best. It's difficult to understand the sum of a person's life. Some people will tell you it's measured by the ones left behind. Some believe it can be measured by faith. Some say by love. I believe that you measure yourself by the people who measure themselves by you. I know that when Dr. Sailo passed away, his eyes were closed and his heart was open. Ngan cukut kendiat nagakhtien ka jong ublay kabang ajuk penon kamba ha kabang keren sepang beriu ki bakum kini aga siti upol so Timothy kelnong kaba saw ka khot kaban riu ki ongkum ni I have fight the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now then is in store for me a crown of righteousness which the Lord has promised me. Ngalayale ekajing ele babha, ngalapendap ekajing mare, bat ngalari ekajing ej. Nadu menta, utrai ulabu ekata kapan senyat, nakabenta jonga. Ya ke bawah kular.